Iti napalabas, napan nagjogging dagiti aguliteg aruman ken Henry, ket nasabat da ti ina ni Dayan. Ginatang dati lako daytoy. Iti sabalya bangir, nagatap manen ni Dolores, edi nakita na ti ginatang daruman. Sinungat manen ni Dolores ni Marcia, edi nasabat da. Iti may sangal daw, impagna ni Roman ti kotsena iti asideg ti ospital. Gapo iti nakaro at traffic. Nakita ni Henry da Diana nga imuneg iti ospital. Iti oras ti panagawid, sinukon ni Roman ni Diana. Ita gagayem, denggan nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ara pauluan. Awan ti lapet. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Of my life, the memories shared together. Tapno saan ka marigatan? O may ka iti gotsek, tayo turod ka iti balayo. At idog ti pila iti jeep. Ha? Ay saanan manong kababain mat? Pabainan nak ka di, Diana. Pangasim, di nak kumamot paayan. O may kalumuganan. Kwa, pasensya ka, ngamdyak kay tiriribok. Kaasimat ni nanang ko akanayon ang makangag iti saan anasayaat. Anya ti kayat mo asawan? Ha? Kwa, ay sorry. Ngamdyak kayat sir. Sige, mapanakon. Mapanakon na dyan para daan ti Jeff. Bye! Pimanawan ni Diana. Payakas jiti sauna. Agda ka di imbagbaga ni mami iti inana. Ay, unay kat ni mami. Naitulod mo kadimot lang ni Diana. Di na kahit tilumugan iti kotsek. Ta di na kano kayat tiriri, uncle. Payakas jiti imbagana. Dinamag mo kumaano apay. Saan ang tapimanaw mo't adagos apaman nga imbagana, uncle? Amangan wad damot imbaga ni manang kadakwada. Amumot ka ni mamim. Ay, parikot mananda ito eh. Adda ka di parikot mo, Roman. Adda ka di bagbagayo ama di kadag iti aginangaglaklako iti natang mami. Anya ko mati ibagak kadag iti amarigrigat. Damdamagaklaang mami. Apay, adda ka di indanon daken ka, asaan nga umno? Awan mo't mami, ngam nakayakay da ngamin. Rumbang laang, imbag taam mo dati pagtaktak deranda. Mabalin ka di mami. Saan nyo kumaida at tagtagibasitan? Panang tagibasit ka di, ti mangibaga iti pudno? Ngam mainsulto damat mami. Apay ko maama-insulto da, kat isumat ti pudno? Mabalin ka di ngayon tong dandan iti panagawid ni Diana iti ospital. Kat panawan kayo pa'y dito'y pasdak. Kaya't ko ang makasarita ni Diana, uncle. Wunlat na barok. Basitin ni tao nga gatang no kastoy amalam. Agyaman na, uncle. Kaya't kung agsiningid kami kini Diana. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawanda para kini mami. Ay katuwan na. Tapno may katisakit tinagam da, nwadaman na ibaga ni manang kadakwada nakasairan da. Unay kat nga minan ni mami.
Siyak ti mabain iti aramiden na. Awan mo't basol mo. Iso saan ka ngagliday? Gusto ti ko na. Kasaritam ni Diana. Apay nga da ka dito hospital manan, Manong. Pangasim. Kaya't kakasarita. Intabasit iti kantin daytoy nga ospital. Ha? Apay, mabisin ka dita mapantay di kantin? Please, Diana. Adalabas iti bagak. Sige. Tapno di mo mat ko na. Pagustuhan ka man langan. Agyamanak, Diana. Kaya't ko kumadumawat iti pamakawan nyo, Diana. Ha? Anya ka diti basol mo, Manong? Adda nga minatap ko nga da inaramid ni Mami kada kayo. Siya konti dumawat iti pamakawan. Saan mo abasol ti inaramid ni Mami, Manong Roman? Uray tainakmat tinang pasakit itirik nayo. Pudnumat ka titimbagada, amarigrigat kami. Tilaan, saan may amaawat ka timbagada nga agpapaaram kanukan ka? Imbaga ka din ni Mami ti kasta. Pasensyaan yun ni Mami, Diana. Napasansya kami, Manong Roman. Isaalikliklikan mi ko man o mabalin. Ipakpakaasik, adi na kumaliklikan. Daytati kayat ni Mami. Sabali ni Mami. Sabali akmat. Kidawag adinak kumaadaywan. Ti kayat ko kat agsiningad tayo kuma. Girl, I need you. I need your love. Aday bagak nanang. Imay di hospital ni Manong Roman. Nagkid daw iti pamakawan para iti nana. Anya di kayat mo asawan? Nagkid daw iti dispensar. Gapo iti panang pasakit ni Nana Dolores kadata, nanang. Kasano nga muna tinaramid ni Dolores? Tsaka mo. Gamimbagak ati pudno. Amarigrigat tangam sa anak nga agpapaaram kan kwa na, akas iti imbaga ni Nana Dolores. Ngam, adda ka diriknam ka ni Roman, anak? Apay akas ta tinadamag yun, nanang. Amok nga men, nga iruruman na kanto ti inana no kas pangarigan, anak ko. Saan mo't nga gar-aram kanyak ni Manong Roman? Kasanaw, no arman na ka? Nagkita kayo katimid lang kan Diana. Uwan, Uncle. Nakapagsarita kami matlangan. Kat, imparipirip mo ka din, tilinaon tapusom, barok. Saan pa imot Uncle? Makisininggudak pa imot Saan ka ngagkapoy-kapoy? Amangan maunan na ka. Laglagi pam, nagpintas ni Diana. Ano sa nyo pa iti kanayon ang mabati dito iti malam?
Tamapanak mat iti ayan na. Tapno bantayak mat ni Diana. Oh, na. Narigatan. Kasmat lay ti sabong na ita. Ang mga ano at da makaunaking ka. Awan tukit din ti manugangag. Uwan, Uncle. Masapol asyak ti pagtinagan ni Diana. Nagtigsa ti tudukin angin na. Sapay mapanak pala di paradaan ti Chip. Awan payon ko. Diana! Ha? Purainak dita. Tao may kapayungan. Alumugan ka. Apay nga da ka dito eh. Kapig sa amin ti Todo, isang ngay Maya. Lumugan ka. Ay tulot ka. Amang ano? Umay kakit din. Pumigpig sa ti Todo. Sana bali, tasaan tamag na iti kalsada alumabas iti balay. Iti sa bali akalya ti pagnanta. Sige man langan. Manipod ita. Kanayon ka nga umay sukunan iti ospital. Napas di nga agduty ka. Maaramid mo dayta, Manong? Maramid ko ti amin para iti pagsaya atam. Unay daytan. Anya ti aramidam no makita nata ni Madam Dolores. Saan na ta makita? Ta saan tamot nga agpakita? Kasanon no ibaga ni uncle mo? Saan na nga ibaga? Takay kayat nakdayjay. Anya? Kayat mo asawan. Saan nga ipulong ni uncle mo no ada aramidam asaan akayat ni mamim? Agsipod taon ti dakas nga aramida. Iso nga awan ti maipulong na. Kasla maawata kun ti amin. Agkasabwat kayo kadikin ni uncle mo? Agkasabwat no nasayaan. Agkinaawatan kayo nga rod no kasta. Girl, I need you. I need your love. Intulod na ka ni Roman, anak? Wan nanang. Imbati ka, tipayong ko, tachakmat namnamain nga agtudo. Imay di ospital. Kat, dayjay. Imbaga na ama kilugan aklangan kan kwa na. Sigurado nga damanan isider ni Dolores no agkita kami. Dayta nga ro ti imbaga kinimanong Roman. Ngam imbaga na, nga iti sabali a kalsada ti pagnaan mi. Saan nga iti kalsada nga si dagiti balayda? Nasaya at mat. Kung nakita na kayo manan. Nalalaw kayo ita. Awan, ta sinublinak kami ni Roman manang. Apay ang nagsubli. Napanan ni Roman aya. Adda ina si kaso ni Roman. Hindi nalpas na, sinublinak. Di kam nakapagkuyog. Tado nga ti tao iti pasdek. Ano ti aggatang? Kasta ka di. Roman, kumusta mo ti inasikasom ako na ni uncle mo? Awan parikot, mami. Naragsak ti bayar akin na sarita. Bayar ka, yung ti kinasarita. Adda ka di prisko a prutas, mami. Adda yung pagatang ko. Yung kakita ni Jela misaan. Amang anusan mananasam iti natumpungan nyo aginatang. Agorder kayo kumangamin iti sigod nga aglaklako. Tanasam iti lako da. Jakidan makitkita. Jakam mo no sa dinon ti paglaklakwan da.
Awan ti kasi ti sigo dagat gatangan tayo aprutas. Apay no intay sa pulen ti balayda, intay gumatang. Anya? Ay, saan mabalin? Da kayo kit din ti mapan iti balay dagiti marigrigat? Naglalaingan dan? Apay ka di, gumatang ti panggap mi manang. Anya ko matidakas na. Dakas, numapan kayo iti balay da. Ang mga nuad na maiyakar da kada kayo, dakasan. Apay ka di akasta kayo. Nasayat da tao. Awan ti madingar aramidin da. Saan mo man nga ikalintagan dagijay? Adda ka di naramid da king kama di manang. Mangibaga ka man wadda. Saan mon adamagan ta masurunak? Noan niya ti imbagak, iso ti masurot. Awan ti mapan ijay balayda. Yak maawatan. Sa bali kaya talaga manang. May salaagan na semestre. Malpas kan, anak. Nanang. Basit lang nga anusan. Kat amoyo? Imbaga ti may sa kadagiti staff ti hospital a pagpapayag. Asisisagana da kano ang mga lakanyak. Inton makapasakit ti board exam. May sa pribado day nga ospital. Saan ka day? Nanang. Ay kat nagmayatan nga ay. Noadan to si dadaan ang mangawat kan ka. Nasingpat nga min ti akin kukway ti dayjeng hospital, nanang. Marigatan ako namang sukay iti daganak. Mga alak sa iti kadwa ka mang sukay. Ay, nasayaat day ta na panunot yu, nanang. Pasensya kayo ha. Tadi kayo mo't ngaminan matulungan. Tagin internak mo't ngamin. Alaan ta dya kasinsin mo. Imbag day dya ta nagagat. Kan amuna ti aggarden. Ay, katuan nanang. Uy, mayat nga agpaiso day ta. Tapno, di kay unay marigatan. Inaktuman ka sa taura ija balayan nga agyan. Kat, kaano kayo kadi amapan? Iti kasapan agundaway anak. Danda ni maapitan dagiti mula ta. Anya ka diti sumarunong ay mula tayo, nanang. Kumpurmiditan. Jay mabiit nga apitan. Huston to nga aramatam into nagturpos ka. Mayat ka di matlaang ti kasinsin ko akadwa yung agmula, nanang. Aywan anak. Umayinton malam. Rugyan minton ti agmula. Uy, nagsayaat nga rod ano kasta. Anya nga iti napanunot yung nga imula. Sibuyas. Uray saan nga minan nga isursor. At nabayar nga umay mga ala mismo dito'y balayin ton maapit. Ay, nagmayaten nga eh. Mamaminsan na malako. Saan kayon nga gisursurpay? Dapay mat nabatbati nga urnong ta. Anya nga tanu agistor ta iti sango ti balay. Imbagla bambantayak no makamula kami. Wan, mayat day ta napanunot yun, nanang. Istor langan. San abali tawan ti istor iti asidag. Awan ti kakompetensya tayo. Awan sarra ko itatahali day, nanang. Mapantay ka di agatang iti stocks iti store? Unsa nga agpaiso anak ka. Imbagtada kadwa ka mapanaggatang. Isurot ti kasinsin ko, nanang. Tapno da kadwa ta nga agawit. Mabalin latamat. Nalpas mat na nagmula. Inton malam ti panagsibog na. May mayat matlaang nadakadwa ta alalaki.
tapno napigpig sa nga gawit. Naggapuan nyo ka di, Uncle. Iman sentro. Oh, naibagam ka din ti panggap mo kini Diana? Saan pa, Uncle? Orayok pa iti umno agundaway. Dagasin. Naunanda kan sa amatan barok. Pagkunaan nyo naunanda, Uncle. Ada kadwa na alalaki. Kat kadwa da pa iti ina na simra kiti dakkel a groceria. Sino nga taday jay alalaki? Nakita nga di simrek da. Kat kimpot ni Diana iti takyag ti lalaki. Dakasan no kasta. Masapol ang makasaritak ni Diana. Mapanak iji ospital inton bigat. Sino nga taday jay alalaki? Nakita nga di simrek da iti groceria. Kimpot ni Diana iti takyag ti lalaki. Dakasan no kasta. Masapul ang kasaritak to ni Diana. Mapanak iji ospital inton bigat. Roman Barok. Ibalakad ko king ka. Asan ka nga agdardarasodos. Amangan mo't no kabagyan da, daya alalaki. Sapay kumata kabagyan da, Uncle. Saan ko laki ding ipalubos? Nga adda sa bali ang makagunod kini Diana. No kasta, saan mo nga ruden na baybayagan tiag puno? Masapol ang maamuanan nga dariknam ken kuana. Adu tilugan ita dito'y arubayan ti ospital. Saan ko ang maisarak analaing tilugan iti parking lot iti ospital. Kapilitan adito'y kon nga orayan ni Diana. Imbag pa yung motor ta nakaunag tabasit mo't ngamin. Dito'y lugan ko. Saan ang mayunag? Apa yan? Inyang kastilalaki ni Diana. Sino dayjay alalaki? Iti sa bali nga iskinita tinagnanda. Ay, malas ti umay ko dito'y. Adda na kauna anang sukon kini Diana. Sino nga tadayjay alalaki? Imbag lakit din ta na pa nakasinukon ti kasinsin mo babaen iti motor na. Mayatik adda ti kasinsin ko dito balayana nang. Adda katulungan may timulmulaan tayo. Adda pa'y mangitulod kan mangsukon kanya kay hospital. Iso nga rod anak. Idi pa'y lakumana panunot ko da ito eh. Wen nga rod nanang. O Kat, kumusta matibang bantayan yung store? Ay Kat, mayat anak. Ado ti aggatang tawan ngamin ka kompetensyata. Nasaya at nga ron ananang. Saanan ang masapol amapan kayo agisursor? Awan ba't ti isursur ko, ta sabali ba't ti imula ti kasinsin mo. Oh, apay analiday ka. Saan ka di anapan mo sinukon ni Diana? Adamat na lalaki ang nakamotor anang sukon kinkuana, Uncle. Diyay nga ta nakitak dayjay? Nalabit, Uncle. Anya itan ti aramidak. Addan samat na kaunang agpaiso.
Masapo lang mapang kay Balayda tapno mapanaknagam no addan kain ayat ni Diana. Intan tuman kit di agjaging, Uncle. Akat na, kampay di agjaging ta. Ngam, tiranta ta, amun ta no addan kain ayat na. Umanugutak, Uncle. Masapa ta amapan nitong bigat. Mapantawin no agjaging ta. Isumot lang, Uncle. Mapantal jogging. Ay, nagsarding ta ba, Roman? Maluga ko na. Makita mo ka diti makita, Uncle. Isukaron nga sarding ta. Nagbalinmutan nga istortisangot imbagada abalay da Diana. Ay, Saan ta nga ta nagkamali iti makitkita? Ang mga no saan mo't aday tatibalay da? umasidag ta tagampay di kumatang ta. Pangkitaan ta no asino tagbambantay iti istor. Sige, Uncle. Gumatang tayo iti soft drinks kan tinapay. Girl, I need you. I need your love. Gumatang kami man po. Da kayo mat. Nagadayon ti paggatangan yaw. Kwa, nagjaging kami. Kahit mitag palami sakbay nga agsubli kami. Ay, anya ka di tigatangin niyo, kabsat? Day taman kapsat. Soft drinks ken biskwit. Ay, pabit lang talag tigat-gatangan niyo. Hawan kapsat. Kapsat. Oh. Kanayon ka ding agmay-may sa kayo dito istoryo? Ay, talo kami, no? Sumangpet dagiti agkasinsin na kabalay ko. Sino nga agkasinsin, kapsat? Ay, dadayana, kanti ka anak ka, kabsat. At ngamin kasinsin ni Diana nga inalak, akadwami amang suka iti dagamulmulaan, may. Kasta ka di. Ay kat mayat no dakadwayo alalaki iti balayo. Daklagin awami nga agpaysua, ta itulod ken sukunen na ti anak ka o babaen iti motor na. Imbaglakit din. Takasinsin na gayam tinakamotoran ng sukon kinkwana. Kunaklakit din no kayan ayat na. Nagdanag ka niya. Permi, Uncle. Kunaklakit din no. Awanan tinamnamak kini Diana. Armem nga minen, tapno awan ti pagdandanagam. Nung amin ibagak ko matilinaon ti pusok. Maparelisado matan ti dila. Loko. No day tabain ti ipangpangrunam wino agaduking ka. Ay, sika ti maawanan. Agbalaw kanto, makikalay sa gaya mo iti sa bali. Saan ang mabalin, Uncle? Saan kong ipalubos ang makikalay sa iti sa bali ni Diana? Ay kat, agawaam nga ro, di mo ba ibayagan? Tadi ka kat maawanan. Ikagumaak, Uncle. Iturod ko ti mapan ija balayda. Kasta, ate baro. Saan ka nga gaboy-gaboy? Tapno saan ka maawanan itin napoy ako nada. Ni Uncle. Apay nga inapoy kat saan mat nga inapoy ti kayat ko agun udan. Nyari ko lang mo. No, kayat mo di baliwak. Anya man ti sa baling ibagayo, Uncle. No, kayat mo amagunod ni Imnas. Taripat tuam akas lamasitas. Alwadam nga damang puros,
Tapno ti ayamom na, kukwam abukbukod. O, nya. Baro day ta, Uncle, ah. Aramidak man matimbagayo. Tapno kukwak to abukbukod. Aramidem, awan ti adu asao. San lang asao barok. Tapno ti baligi, kukam iti udi na. Papanam kat rumabiin. Saan mo matasigod nga aramidan dayta? Adalabasit mapan ko pasyaran, Mami. Kayat mo asawan? In kaagaram? Dakas ka di, Mami. Baron to'y anak yo. Barang itisan nga agbayag. At danton apo ko yo. Igunam-gunam ko. Amasapol at may kari iti pamilya ti Pilyam. Saan at tilaan niya di ta amasiksik karod mo? Anya amasiksik karod, Mami. Adda ka di ti tao amasiksik karod. Basta jak kayat tinababa at tao kan mamirmiraot. Saan anababatiin nakpasyaran? Tanatayag mo't, Mami. Mabalin ka dito umay agpasyar, Nana. Agpasyar? Pasyar ko man ni Diana. Anya? Ay, amom ka diti sasawang barok. Nagkamalikan samot iti pagpasyaran. Marigrigat kami laeng. Agpapada tayo a tao, Nana. Amok nga da ibagbaga ni Mami kada kayo. Saan kumaday jeti panggapuan nyo amang gura kanyak, Nana? Saan ka kagura barok, tamok ang nasingpet ka. Agam, kasanaw no maamuan ti inam. Diyak mat ipalubos ang matagibasit ti anak ko. Saan mat ani Mami ti mang pasyar kini Diana, no dikat siyak, Nana? Ngam barok, maawatam ko mati sitwasyon. Amom ti kasasaad mi, kanti kasasaad yo. Agpakpakasi kada kayo, Nana. Di da kumamatlapdan, amakisiningad iti anak yo. Sanak nga agpili iti mang pasyar iti anak ko. Ngam no may ruruman ti anak ko, ay sos, sabali na saritaan da ita. Girl, I need you. I need your love. Among ka din o asino ti pasyaran ni Roman? Manang kasi ti makunak. Uray payasino ti pasyaran na. Awan parikot. Ta rikna na dayta. No ti po or ti karuruak ti pasyaran na. Lapdak. Saan amabalin amain nayon iti pamilya tayo ti may saadong rit? Manang. Kaano pa'y nginawaga madungri ti padang matawa? Saan kit din adong rit ti tao at ibak nang ti kayat daaban ni Itan? Nalabos mo't daytan, Manang. Uray saan ama nagdakdakas no manang gundaway? Ha, Jack ipalubos! Imbag, tasimangpet kan. Asino ti pinasyar mo? May saanars, Mami. Ngumdi na kaya ti inana. Anya? Ay, mainsulto akiti dayta. Daapay ka no? Di na kaya't ama iruruman ti anak na. Asino dayta nga ina anang tagibasit ken ka? Adda ngamin kalimtagan na. Taam muna ka no ti kababalin nyo, Mami. Anya ka no ti kababalin ko? Ti kinalaing nyo amang tagwasit iti padayo a tao.
Naglastog kat daytan. Asino dayta? Tay nakiparupa ti kinalastog na. Dayta ti madi akababalin nyo, mami. Ti kinalaing nyo, amakiapa. Aniya? Nalaingak ka di, amakiapa? Kas ita, mami. Nakasaga na kayo manan, amapan makiapa. Pangaasiyo, mami. Kababain ti aramid yo. Inton kuan, ngumato manon ta presyon nyo. Kundi ta sakit ti puso yo. Ganda ni kay agapitan na timula yung asibuyas na nanang. Wen anak, ibagak iti kasinsin mo amang tangdan tayo iti kadwa tayo amang ngapit. May met gayam na da kadwa tayo. Tanalawlawat ti masukay. Ngam idi dudwa tayo lang amang suksukay nanang. Wen nga rod anak, kunak ngamin no santa akabailan ti manangdaan no mangala tayo ti kadwa ta. Imbagata da di kasinsin mo akatulungan ta. Imbag man ta nagmayat at ti maapit to ti pakibingayan na. Bareng tanay, nangina ka no ti sibuyas ita. Sapay kumaananang. Sapay umadanin ti panagturpos ko. Wen anak, apag huston to nga daaramatem nga agribyo, no, malako ta. Amom ka di, no asino ti ibagbaga ni Roman, a nurse? Saan ko nga mo manang? Ngam, anya ti mariknam itimbaga ti ina ti babae. At di nakayat ti anak mo. Salbag ki di tinang ibaga at di nakayat ti anak ko. Awan mo ti pakapilawan ti anak ko. Ada aminan kenkwana tinasaya at agalat. Uray asino ngayon na. Kaya't na nasaya ti pagtumpalan ti anak na. Isu nga ro, nga isu ter aramidag. Kastamot ti arabidin ti ina ti nurse. Saan na akayat nga iruruman mo to ti anak na? Pagkunamat nga iruruman ko. Namwanda siguro ti kababalin mo. Diya kaya ti panagsasaom, Henry. Lading itak manang. Nga madlaw ko, dakkelan tinagbaliwam. Saan mon amalagip tinapalabas? Oh, anya ti banag ti papan mo iti balay da Diana, Roman? Nabainanak iti imbaga ni Nana Marcia. Ngumadakalintagan na no apay, akas dya iti imbaga na, Uncle. Kasano ti pan nakisango na king ka? Madi ka di? Saan matkat di, Uncle? Mayat mat ti pan nakisango da. Kas dya ang ti imbaga kini Mami. Barang makaamiris kat agbaliw. Kunaglagid din, na pinakitaan da kahit isa na nasaya. Saan, Uncle? Madlaw ko, awan tigura da kanyak. Ngam kaamak da ni Mami. Ah, kaya't nasawan. Ni Mamim tilapad itiragsak mo, Roman. Kaslakas ta nga rod, Uncle. Ay ayatak ni Diana. Ngam, patpat gagmat ni Mami. Impud na mo ka din tiriknam kini Diana? Unangkal, ngam madlaw ko ngagkadkad ti ina ni Diana. Daytay tatilapad. Ngam no agayan ayat kayon to na dua. Awan makalapad iti dayta. Mabalin matkit di timbagayo. Ngam, kaslasaan a kumplito ti ragsak. No adda sumupsupring, Uncle. Sige, mawatak. Ngam,
Kasano nga tangag paison, agap-apan to dagiti agabalayan. Ni Uncle Met, abalayan ada Agos. Kat di nakpaymot sinungbatan ni Diana. Partakam gitdi. Tano akloden na ka ni Diana. Kasarada ako sen. Asino tinangibaon ken ka? Takinarton mo ti groceries aginatang mo. Nay, si kamat gayam Dolores. Ag-grocery ka kadimat? Anya pa'y kuma? Anya ti aramidan ti tao no mapan iti grocery. Saan ka ding grocery? Sige pa nga rod. Taray, irwar min tiginat gatang may. Ada nga min kadwa ka mangirwar. Ditakaan. Sigagrarama. Una na aginatang na. Ang mga noda nang ibaon kinkwa na nag-grocery. Aguray ka mo. Nadlaw ko, aliminis matikudil na. Ay, ang mga ano ti panagkitaklaan. Tainikat ko nga min ti eyeglass ko. Sige pa nga rod. Tairwar min tiginat gatang ko. Ada nga min kadwa ka mangirwar. Ditakaan. Iagrarama. Una na aginatang. Ang mga noda nang ibaon kinkwa na nag-grocery. Maguray ka man. Nadlaw ko, aliminis matikudil na. Ay, amangan no ti panagkitaklaan, tainikat ko nga minti eyeglass ko. Ay, nakit dinagatang. Ay, nadadaal manin ti aldaw ko, gapu iti dayjay at ako. Kunam no asino. Agapit kayo, nanang? Wen anak, madamdamalaang addan dagiti kadwa tayo nga agapit. Apag gusto, awan ti duty kita iti hospital. Siya kunti agluto iti merienda. Ay, kasta ka di anak. Sapay binagak ti maysa ka dagiti kasinsin mo nga umay kumaagluto. Ay, may mayat manan tapnada kadwak nanang. Kaslag pipiknik tayo iti bangkag. Si kakit dimit, kayat mo ti mangan iti bangkag. Nagmayat-mat ngamin ti mangan ijay nanang. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat. Wow! Ado tinaapit yun, nanang. Iwan nga rod, anak. Itatayo lang nga nagmula iti sibuyas, kat mayat-mat gayam. Nalaklak apa iti trabaho na. Ada ka din kinatulog yung umay gumatang? Adda bayer nga am-am mo ti kasinsin mo. Awagan nanto, inton malpas tayo nga agapit. Inton sumaruno. Sibuyas tumanan ti mula tayo, nanang. Naggapo ka iti ospital ngem awan ni Diana ko nam. Wan, Uncle. Saan nga ta sinukon di kasinsin na? Nasapak mo't pa ni di ospital. Taawisag kumamanan. Awan mat. Saan ka no simrak kung na di nagdamagak? Apay nga ta. Saan nga ta nga dasagupanit na? Mapanak iji balayda no rabi, Uncle. Inakamon no apay asan asimrak. Nay, malaman. Anya, agawid dan? Wan, Uncle. Awan mo tinti umayag gatang, tamalaman. O sige, mangrikap ta nga rudan.
Nasapa kayo ita. Ada ka di aramidang barok. At dala pa panak, mami. Sa maysa, awanan ti aggatang, iso ang nagawid kami. Mapan ka di iti balay ti bagbagaman, nurse. Wen, mami. Diyak namin ipalubos nga ada makauna. Kaya't ko ang makita ti ina day ta ibagbagaman, nurse. Baknang dakadimat, akas kada tayo. Mabalinabak ng tipuso da iti nasaya at asursuro, mami. Saan da ka di amarigrigat? Panagkunak saan, mami. At da istor ti ina ti nurse, mami. Di nakadiam mo, nga adda negosyo tayo, taapay adi nakakayat ti ina day taan nurse ako nam. Saan na kwarta tikit kita anda, mami. No dikat tinasaya at asursuro. Ken panagayat iti pada a tao. Nakapanawon ti anak ko. Ngam kasla umaw-awang iti lapayag ko, dagiti imbagana. Saan kano akwarta tikit kitaan da? Awan kadi tinasaya at asursurok kan panagayat ko iti padak a tao. Madang. Masingak ka di panagpampanunot yun. Itay kakadipay dita. Uwan manang. Nadlaw ko anao nagtipampanunot ninyo. Ada ka di may tulong ko? Ha? Awanan yaman na da ito'y. At dalasim ka ni ti panunot ko. San kayo unay ngagpampanunot? Amangan na makapadakas iti salunat yun. Girl, I need you. I need your love. Amo ka din ni mamim, ngay may kabarok. Di na mo adito'y tinapanak, nana. Imayak ta kayat ko amaamuan, no ada sa gumanit ni Diana. Ay, pagkunam nga da sa gubanit ti anak ko. Ay, aguray ka ata ayabak ti anak ko. Tada kayo ti agsarita. Nabannog nga men, tanaggapo kami, jay nagapitan mi iti sibuyas. Ay, Diana! Umay ka man anak, tada sa nga ilem. Umayan, nanang. Apay ka di? Ha? Naimbag arabiim, Diana. Ala, agsarita kayo pa'y ata, panak man mangisagana iti merienda. Wan, nanang. Manong Roman, ada ka mat? Napanak namin ni hospital itay malam. Kat imbaga daasan ka kano asimrag. Impagarap ko, nga da sa gubanit mo. Awan sa gubanit ko. Tinulungak ngamin ni nanang. Nagapit da iti sibuyas. Imbagam kumata imayak matimulong ang nagkali iti sibuyas. Anya? Saan mo nga mo day dya trabaho, manong? Amin at trabaho, masursuro. Sigurado nakiti nga agungat ni Mami nung maamuan na. Uray bautan na, ano maamuan na? Ang makikalkali akmat iti sibuyas. Unay tabautanan. Apay, ubing. Anya ka di ti banagan ti panagayat ko kin ka. Manong Roman, mabuto nga kin ni Mami. Iso aklunan talaangan. Asaan adata tinaikara iti tunggal maysa. Saan ang mabalin? Ipatay ko lakit di, napaayon na. Kabailam ka di asupringan ti pagayatan ni Mami.
Saan mo't amabalin nga iso ti agpili iti ayatak. Bukod ko arik na daytoy. Awan ti makalapad iti panagayat ko kin ka. Pangaasim, tasong batan na kon. Saan kumaan ni mami ti lapad? Nakapanawan ni Roman. Damagak man kan ka. Ay ayatom ka di mat ni Roman. Nanang, makabasulat ka di kada kayo ng ibagak, Wen? Agam, kasano ni Dolores ngay nana? Dito nga ti parikot. Diyak kinibag. Ay ayatak mat ni Roman. Diyak pala inaklon. Agtanang ka kumapaylaang anak. Laglagi pa nga mga no iruruman na ka ti inana. Dahil nga ti manglaplapad kanya. Tapno aklonak ni Manong Roman. No siyakla kumati masurot. Sa anak nga umanugot. Rik namat nga minday ta. Diyak mat kayat alapdan ti pagragsakam. No kasta ko mati pa nagpampanunot ni Nana Dolores. Nagmayat ko man, Nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Nanang. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka anak ko. Ket, anya ti desisyon mo. Agtuloy kan tupay ka ding agtrabaho iti ospital a pagpapaaya makas intern? Wan, Nanang. Dahil tatimbag ati may sa kadagiti staff ti ospital. May sa ka no napiling agtrabahon to ijay. Ay naswerte ka nga rod anak ko. Pribado nga ospital ti pagtrabahoam to. Nasakit barukong ko. Tulungan dakman, anak. Apay ka di, mami. Intay di hospital, mami. Uncle, tulungan dak. Ipanta ni mami di hospital. Oh, abay. Anya ti parikot? Marigatan ka nung nga umangas, uncle. Sige. Mapan mo irwar ti kutsi, tasyakot ni mga sibay kini Manang. Dalasem. Wan, uncle. Sige, Manang. Sibayin kayo. Inayatin yung timag na. Bargad, anak. Asla. Manang. Makangas. Sige, magna tayo pa, Manang. Girl, I need you. I need your love. Anya tinapasamak, Manong. Marigatan nga umangas. Sige. Aday stretcher dito asidag. Tulungan kayo nga ipanadagos iji emergency room. Mabalin la ko mati umunag. Dito kayo pa ya. Siya kunti makamukin ni Madam. Baglakit din. Tada ni Diana. Iso adagos din nga si kaso kini mami. Nasingpot nga advisor ni Diana. Isu pa yung tinapangimatang iti aga sa parmasya at ospital. Iso nga rod, uncle. Iso amis mo tinapan. Igam na dagiti reseta. Kumusta kayon, Madam?
nakaginawa kayo ka din iti sakit ti barukong niyo, ha? Saan magkiti na sakit? Agkuray ka man. Dakaing ingas mo a babae. Imposible asi ka dayjay. Talapati ka na yun na nga isusuon. Kasta ka di, madam? O anya, kabalan nyo ka di ti agbanyos, wano? Siya kung timang banyos kada kayo, madam. Laman nga rut basang. Dadyak kabalan ti mapanmangala iti danom nga usarag. Awan pa'y matngamin ti anak ko. Di ka agdanag, madam. Saan kayo baybayan? Agyaman akin kabasa. Awan pa'y ti anak ko. Kaya't ko ti mapanay JCR. Jaksamot kabaalan ti mapanay JCR. Di ta kailatan, madam. Mapanak mga lati arinola, ta di ta kayon katreyo. Saanan ama sapol amapan kayo pa'y iti CR. Mabit lang. Nag-anos mo data, nurse. Kayang ingas launay ti babae akagurkurag. Jay babae. At itok ti buog na. Daytoy a nurse kat nakapangato ti buog na. Nagdisente akitaan iti puraw akawis na. Madam, agto yung perinola. Tulungan kayon. Tapno makatugaw kay anasaya at iti arinola. Oh, apay aming mingmingan dak. Ada ka di rukit iti rupak? Imposible daytoy. Anya ka titinakan mo, basang. Ha? Diana Sales, madam. Anya? Sika ti anak ni Marcia. Imposible. Saan nga imposible, madam? Siyak na ito eh. Nurse, ti anak ni Marcia. Kumusta kayon, Mami? Nasaya at ti mariknak. At nagsidawak. Anya ka di tinagsidahawan niyo, Mami? Nurse ka di, ti anak ni Marcia. Uwan, Mami. Isu ka di tinangasikaso kada kayo, idi awanak. Isu nga mintimbaga na. Asikaswon na kayo kanong. Jack impagaro. At tinakay susuon itilagpa. Kat agbalin a nurse. Kapa tiin susuon nan. Saanan alab pa. Nasaya at kadimot lang ti panangasikaso na kada kayo, Mami. Uwan anak ko. Nasingpot mat. Nalipatak gayam ngayong baga kada kayo, nanang. Aday di ospital ni Nana Dolores. Taapay. Anya ti sakit na. At dagayam sakit na iti puso. Nangato pa iti presyon da. Nasayatan ti kasasaad na. Kaano ka di arumwar iti ospital? Awan pa'y matimbaga ti doktor. Masigurado ka mabiit na nasayatan ti kasasaad na. Inaktuman mo pa siya rin sakbay arumwar. Inakikan iti prutas. Ay, wala nanang. No kaya tiyo, agkuyog tayo ninton bigat. Amo yung manipod aday di ospital?
Awan pa'y nakita ka ng bisita kan kuana. Makumikom sama amin agagayem na babak na. Kumusta ka, Dolores? Naibaga ti anak ko nga da ka dito'y ospital. Iso nga, binisita ka. Ha? Imay ka dito'y ospital, Marcia? Aday, apay anas daaw ka. Saan mo ka di akayat nga umay ka bisitaan kan kumustaan? Ay, adawit ko a prutas, nasamit da kita oy. Ay, agyaman iti yu umay mo, Marcia. Sikati kaunaan anang bisita kanyak dito'y ospital. Ay, kay bagbaga nga minti anak ko, masakit ka. No kuman na ibaga na adagos, amangan no imayak kumamot adagos. Uray inrekap ko kumati istor kaw. Ada ka di istor mo? Ay, Juan Dolores, may mayat ti istor ngam ti agi sur-sur-sur. Agpaiso ti imbaga ti anak ko, anasingpet kayo. Pakawanan na ko maiti. Kinasabrag ko, Marcia. Ay, sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Dolores. Nakaawid tayo matlaangan, anak ko. Ay, adaman damagag. Ni ka di Diana ti imbagam aners kan ada istor ti inana. Uwan, mami. Saanan nga gisur-sur-sur, taadan istor na. Pudno ti imbagam. Anabak nang ti panagpuspuso da. Nasingpet ni Diana. Tilang inana tinang bisita kaniya. Mamati kayo ka di iti imbagak, asaan akwarta ti pagrukudan iti panakigayam iti pada a tao. Uwan, anak. Iso nga awan ti lapad no armam ti anak ni Marcia. Agpaiso, mami? Agyamanak, mami. Agbalin tayon amay may sa a pamilya.